Naretan ka? Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadawyan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan ka? Naimbag na oras amin papagayam. Shout out iti baro a subscriber tayo ni official pages. Welcome iti channel tayo. Ken kada kay amin anaayat amang tartarabay kada iti drama ken vlogs dito'y channel Jor Drama Tips TV. Ket ita adtoy ti pakasaritaan ana pauluan. Palpak nanang. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. At iti sweldong dinis. Nay, sinurukam mat ma'am. Di nakmanaawagan iti ma'am. Ubos ko ng latan iso. Ma-deserve mo rita, ta nagagat ka. Saan lang amin na driver ti trabahom, no di pa'y kat hardinero. Nayunak to pa'y kit di man na. Basta tuloy ti kinaimbag mo kada kami kin ni ma'am mo Talaga nagsayat ka kanyak, boss. Gaputa na sayat ka mat. Ngamnuluko ka. Ipariknak mo ti kinalukok. Naimbagak latta ka na kayo, ma'am. Boss. Koko boss. Arda kayat kong ibaga. Anya dayta, Dennis. Ibagam lang. Tasaan ka mapaay, basta kabalak ngay paay. Nabayagan na kayat kong ibaga. Amangan ngamin no kagura wano kapungtot dak no ibagak. Kagura? Apay, dakas ka diti bagam. Wano pakaluksawak ka di. Day tangaraw ti jak amma, boss. Isa jak may baga-baga. Nunam nama masaan ko kagura ti bagam. Ibagamon. Ha, boss? Inton maminsan langan. Mabainak tumay. Unay daytan kaka. Kaya kunti mga sawa na nang. Ay ka mga sawa ka laeng Kidakas, jak paymat inaram. Anyat ko ngay. Pagdato na mo na. Mabainak tumat nga may. Babain ka. Apay ngay. Kan adamak ko na nang. Amangan no guraan nak no ibagak tirik nakkan ko ana. Apay. Soberbiyada. Wano na istrikto launay day ta abalasang. Saan mo titi panagkunak na nagsaya at mag? Malagayam. Armo mo tayawid mo. Tapno malpasin ti parikot mo. Unay daytan kaka. Nagsilingan ti kotsi ni Boss iti namayak. Karawas nga matiperper ko naman. Kan pinunasak ti pagpasilang. Nakapimpintas ti kotsi na. Karopro na anapintas. Hoy, Dennis. Ha? Itay pa'y anawasingan day talugan. Ngam nakamutan. Ay, At kita ka ay mabaling mo at trabahuan. Nagsadot-sadot ka. Ikatindakan. nagsiga. Kunam no iso ti Boss. Kadwala ang mat ni Boss. Feeling na mat nga takat asawa ni Boss. Dila agbain kat agpada da ababay. Just kay aramakla kumangam saan mo't anapintas. Imbag pa'y kanibos ata nagpintas. Ngam radya nga agraraman, bay amaon, o day tan kaka. Awan niya, naibagamon tirik na miti babae ngay ayatam. San pa'y nanang, tabi sila unay. Diyak mataymingan. Taga ano aya day ta babae. Di ta pangila barangay nanang. Kanya ngay mo't tinagan na.
Tsak pa'y bagbaga, tsak pa'y matla na aram. Ay unay daytan ka. Ala kaya purang nga rod ang mga numaunaan da ka. Saan mat siguro na nang? Apay, saan ka asigurado? Ta siguro ko namat. At damat kat dilangak. Isa masigurado, akayat nakday jay ababaay. Unay daytan ka. Itan nga armem. Iti kasta, maamwa mo no damo la sirbe munawan. Ay unay daytan. Nasibuga ako, nagiti masetas ni Boss Charitaw. Kan nadalusak mo tilugan na. Kanayo nakarwasak kan punasak na alugan. Tapno sumilsilap lakta. Kat mabail nga giso na gitingilaw kan insiktaw. Hoy! Di Femi. Saan ako'y tinagan ka o bastaos? Angat ako na? Awa. Saya atong tiyagsaw ta sa anak nga asaw. Ado pa ila sa umay ka man dito eh. Umay ka dito eh, tadapang ibaw natin ka. Ha? Alam to jacket ko tayo bilag mo. Darasa ma. Saan nakalagayim ti Buskaw? Ay, buntog. Linipak kandang nga. Ihaangir mo ijay Ijay. Saan mo nga deket iti masetas? Siga talaga na ti apabay. Apay ako ko sila panak. Kaya't mo tayo pulong ka ni sweetheart ko, Ritz. Ha? Ada nobyam, ngagnagan iti Ritz. Dayta ti awag ko kani sweetheart ko, Rito. Balang kantis ka. Liputam ni boss. Hoy, mutalang. Ti Ritz, wano Rito, kat palayaw ni Charito. Iso ati ibagam nga main. Inak man langan ibilag ti jacket mo, just kay. Nagpangsit pa na ti jacket na ita babae. Hoy, Dennis, apay nga angut-angutom dayta jacket ko, ha? Ha? Kurso na da naksamat Saan ka pagtatakunan? Saan man atila at atapam? Anya? Nabangsit ti jacket mo, kunak. Ha? Nagraraman na babae. Nailitan ka. Amon, sweetheart? Crush naksa, ti driver mo. Ha? Pagkunamot. Kanayon nakabusitan. Saan nakaakursunada ano kasta? Kagura na kamot gayam. Anong apay kagura na ka? Bagtit samat day jay. Ado ti kalukwan na. Anyaya ti naramid na kan ka. No ba unak, dumaya mo dom. Agkusilak. Kun ibagbaga na, sa anak anapintas. Nagloko mo tan. Kun nabangsit ka no dagiti arwatak. Anya? Kasaritak tungan. Saanan, sweetheart? Palabsin ta pa eh. Ngam na ulitin na. Ikatekon, kas driver ta. Unay daytan ka. Kita anak ni Boss Charitaw. Miraan na siguro ti kinatarkaw. Ay, gagarak man tagpagwapaw. Agpakiotak man. Agin pupunasak di ti kotsina. Iwang it ko ti ulak tapno agpalikod ti bangskaw. Amoy ko ti bangskaw ngay palikod. Umikawan dito Dennis. One boss. Asit gakon. Tay bagakon ti kayat ko ngay baga. Among Dennis, nagagat ka. Ay, agyaman ak boss. Dayta tiga puna no apay ang nagsasaruno ti panaging Kristi sweldom. Agyaman ak nga rod boss. Ngam kayat ko ngagtalinag ti panagraam mo kada kami kini Mama Femi. Wan mo ta boss. Daydayawan kan raraaman ka unay. Dua kami ramam. Tanapatag kanyak ni Femi kas karelasyon ko. Ayun gayam. Malagip ko. Anya day di ko na mga ibagam kanyak. Kwa ma'am. Ay, boss gayam. Ay, nagtaraki kayaw. Nagyamanak.
Nga mas bagay ka na kayo ti balikas sa napintas. Anya, dadal sa mo ti ulom. San might, boss? Nala, ibagamong ti ko na mga ibagam. Tap na mamuak mutan na niya dayta. No, kaya tirik-rik na yo akat ti bagak. Ngam no maditimudyaw. Uray itantan ko manan, boss. Ngunay daytan kaka. Unay daytan, apa nangitantan? Nagrigat nga rod nanang. Tamagak man kid apay lo medyo napudot ti ulo ti may sa babae. Nasayaat ka day apagdatunan. Ay ka, dayta tijak amu ah. Ang mga no mapagpupudutan na kakawan laka nga raw. Timingam no nasaya at ti ulo na. Ta iso ti panagdaton mo. Basta ti aramidak na nang. O sige, mapanak nga roday. Sa hapay ko matamatay mingak anasaya at ti ulo ti babae nga ay ayatag. Ayunay daytan kaka. Dahil dyan ni Busterita. Madama ti shadow boxing na iti harday. Natalyaw na ka. Magsapa ka mo tun, Dennis. Eh, nasaysayat mo't lang tinasapa, boss. Ngam ti maladaw. Gusto ka mo't kadi ah. Ginanak mampay. Ay na, kabayatan ti pa na ginanak kapiak. May kang tagkape ta. Nabaw sapay kay din to'y kapik nga indiso ni manang karing ah. Sige, boss. Agkapi kailaan. Kalkalpas ko, mate. Abayakit kita anak. Ada ka di kayat mong ibaga. Un ako ma, boss. Itanti pa ng ibagak, itinabayagan na kayat kong ibaga. Sige. Ibagam latan. Nataraki ka, boss. No, lalaki ka kuma. Anya ti bagbagam. Mas bagay mo tinapintas. Un, boss. Nakapimpintas ka. Iso nga agrayo ti pusok ken ka. Anya? I love you, boss. Nay, insuyat mamutun na itakapiyo kanya. Yung baglakid din ata, saan unay na napudot. Tanong napudot na ito, nalamawak ko man. Kayat mo ta disnugak ta subsub mo. Saan, boss, saan? Dispensaran ako. Mawan at talaga ti pa nagbabay mo ah. Iso ang manipo dita. Mag-resign kan. Saan ba ta, boss? Kasyan na. Saan ko na kaya ta makita ti aniniwan mo ah? Goodbye. Unay dayta ng kaka. Nagsapa ka na si Mangput anak. Ken kaslanar sood akasuuran tarupam. Sigurado nga dadakas ana pasamak. Adda talaga na nang. Binasted na kakadain tay ayatam. Nalablabas pa ang amreta. Palpak na nang. Palpak. Ne. Anya ti kayat mo asawan. Bastard kan terminated. Anya? Awan trabaho ka. Ilikat na kon libos charitaw. Anya nga minaya ti basol mo ken kuana. Inaram ko na lang. Inaram mo nitong bawi. Ay nagluko kan. Amum atumboy. Kanadapay kakabkabalay na pada na babae. Pinakibiyangam pay lang nga inaram. No de kakaaguuyong muta. Unay daytan kaka. Double jeopardy na lang. Double blade. Nagkasang. Unay daytan kaka. Kasla na iwa ti puso kiti double blade. Naawa na anak lang arodan iti ipatpatag. Napatakyasak pa'y iti trabaho. Talaga anagkas ang nanang. Palpak. Alak, kasta talaga tigasat ako nada. Inaramid mo nga main, iso lak-amem tibunga na. Amom nga da ka relasyon jay tao, kanamom alakyan.
Ken apay akaririm ti babae, akay kaya na. Awan maabak ka. Nanang, Ang sana bali anak. Di ka maawanan ni tinamnama. Ti babae dito'y lubong. Iwaras mo laang dagiti matam. Saan kanton pumalpak. Unay daytan kaka. ha? Ni tatang, si Mangpet gaya man na nagkapoy ti talaw. Itayak pa'y adumdum nga giti saritaan yaw. Tatang, Ti mako na katastaw. No amaw nga dan karelasyon ti tao. Saan kan makiinagaw pa'y? May robo ka lang. tatang, Saan anasaya at titungpal na anak? Kan, di ka agdildilaw. Tapod numan bueno saan, kat makasaer ti panagdilaw. amok ton tatang, unay daytan kaka. Nalaki na saya at unay. Tanaawatam ti bagbagame iti amam. Dinis pagayam, saan mo at agidagsanan ti panakapaay mo iti ayat. Ammumete nakasta ti kasasad na. Ken ammom nga da kadwana wenno karelasyon na. Isu sumapol kan iti babae amang bigbig ken mangipateg ken ka. Ken daytay nawaya. Iti kasta awan to ti agbalin na parikot mo. Ken gagatamlat ta ti agtrabaho tapno agtaleklat ta ti agbalin amos mo. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan ana pauluan. Palpak nanam. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.